Viau, niuna no malesu, nangauna koya. E rui tale, o tu mai, na lasa kerea. Tu tau lua tu, tau na lumiau. Isa kelewa nambula moni mai tau ke diau. Tangina o meu vole katigo ngabe ke muni. Awakila una moni mai tau ke diau. Mosita tu na kamida ni no muy bakarau. Nandrevalo meu tu merina que muy serau. Wakaloloma taki kau koro lakiau. Tamusuki no bumbula e na mosi ni no muy bakarau. Nui taka ni kona laki kune marau. Kina mula kodini taka odi no mumbiutiau. Tangina no meu vole katigo ngabe ke muni. Awakila una moni mai tau ke diau. Mosita tu na kamida ni no muy bakarau. Nganrevalo meu tu merina que muy serau. Nganrevalo meu tu merina que muy serau. Trabalhemos. Ladies and gentlemen.
na sabole turang kena marama ro kena kona lewa na demon ton turang marama ngas di buli tauke o ya sen Fijian Teachers Union Choir bilu tegi magosa ne ndolo tukangu masih tamani sawa na kabri bin garabatin tai radio bulan do mata ena bulan tapon di siama tu maikina enda sabi bakam bulan tegi tali juga ndo na kabi ndo bito mani ndo bo bila juga be una isi bunita kuwa ena bugun ndo bin garabiken enda kabi na kana noa ni ko sai karu sabul karu ni singi di bulan no pemba bagi bin ndo turanga rono ndolu ruasa ngabulu ketolu beketo merke ni mataka do tun baka tangi lebu tu di bago di roto di tolu sabul kena pas ngabulu na milion ne lebu buno merke eran Vito Sek carte go Vito Sek sarto kan ngo umur tong menango di sala mo ngole mai ai bali takataka na sen na bali wali sen ka pinanga di kore na ken na osutu na ngodi sala lebur rangole na rara ngo buka na buku nondra buka ziani na mali walala talibi andi oiran na wekan na buku ni Thanksgiving Day and the singing matak singing kana taki ya lele bakar sandu sing tali taka juga na taki na ngonongo ya na paga bibina ka bekem ni toto sar na buno ndu ndu so ni sama tung mikina na ka bibin garab ni nai ngota la radio bulun do bata no buni tokani daud bin garab pedel na nobo na maga juga na program na ka bibina ni kuwa o ya na toso ni ngauna ni sibi toka weekend na va na tini na miniti na mga talamay doon na kin episode ya bata kay turang weka city be ni raturala anda bod binang na company binaka divine group of companies kina mauli mate non robito politiko weekenda en buku di program bo anda via kapito to sar ni buki lulu kapatalan kina anda bod binaka ni ricugubuli na korturanga en sige binaka ni kuwa kay California waya nang kasi lebu kena rendini ngasi lebu tunai sebulono keranjini talang kasi recil bunono kerto na timi mai viti o kelas au timba kana pipa luta me Winnipeg mai Canada Samoa mai Sacramento o tiasa nang ngole mai bagatavare San Rafael katok ngango waya na mekini Sparkway nandon rumuni hotel sen iya ano gay pakanti takatalen di weekend don ngon lag go yan tawo di pinaken ni rasa au gare tan mata ka pinakani kuwa rabosar cunga mai non toka en wabulebu Sacramento don wabu kila pinaka cugur to sarna biokani Sacramento kene bi puno pole katena puno anto to kin non ra zau to weekend na mata ka pinakani kusa rabotoka en ndroni papa ni souls to Jesus ka pakanti taken ni rembul pinaka na turanga selebu ke na arto na non le ni matilolawa arto bin karabi cukup main na korturanga ke California na kabde bin karabi dintai o bo sabut talaga na bagambula bikem ni nonta o ni siama tu main nonta unolo manu biche na kabi na ni kuwa klani sa singa lutu lebu cukup mai keri bagabde bin nakata cukup ni raunda mai sota na bulu bin kena marau enan dua tale na kabi non dobita lebi ena kabi na kan bin karabi dai wako sabore ta cukup tan siama tu ni bako malu me topa sibina pa en tini na miniti non tangono bata ke siti bini raturla ronde bako to mai na nomuni bako nuni binaka en bako ni Thanksgiving na sigini mataka o ngole cukup beka na nomuni to lili bako to ke na ngono go nrebo cukup non na ngoni sala lebungo Amerika bako nuni binaka tu bikem ni ngarabi tabi cukup na ngono go ndui tu na tabi nda bako dor cukup ya sabaka nuni binaka tu bikem ni en radio bulan to bata ren libuki kemuni antara ngoto tu na share so en akabi ni bengarabi en dai dona ital no ni ser mentana tega bu mandekina en akabi na ni kuwa na sergo na ba mulu mentanga ni beso na kanta mulu benaka mareta la la be simbara mo to siam tunga na be kabi to sar mai Australia ni mulu benaka maramana itara ndini tonga mbaka lebu na buno ni bengarabi to mekin mai Sacramento beka sen ndona buno na Bay Area ngo na marama lebu mai moraga di Lady D usaham bulu benaka baka talakina be tapala kanisi mata melim bulu benaka marama tau andi Lolo Trinity sengal ngul debita lang akina be tinay Eric binaka na siya cukup mai Sacramento na ka binaka ni kuwa wa mulu talang abi semi kasa ibuna mai nimbulu binaka sa mai na korba turang mai lebu kay ngau baka talang akina be Taniela Lina nimbulu binaka debita pasu anto na ser menum bindelayo sabe o ratu sakaraya na wabu ni Amex Resource mai lotoka nagsabole bu tebi tapasu numi kem do batako mai num do matay law ene kabi ni bengarabi dai dai kikemni to do sar oni sando batara ucu mai na non tu sale ka kambura gibi nagengo we ana radio bulun do mata mena coach kenda bacu mai ndonga na like nge wasia na kena lebunga na kera binaka na eka binaka di bengarabi dai usana coach kenda mata na manga loma ni tembara we kenda mai tego buna non da biba marotaki
ni oti na biba kambula tengo libi o ingo seru serebi vekandai sergo na numichuka dikina pa bimbi orto na matu vale nei saliniata rokon diva mausam bulu benaka ke kemonito to sar na biba kani na kai binaka di bingara bende ndai Bula benaka pemiliki pasangan bola and acute medical at CWM Hospital. Bula benaka tawala kini si tawai mata meli. Seni langa kalimbiu bula benaka. Valebu ebuna no mundau ngalubia senga nyukila sembalem dina libede ebuna no musanga lubia
Radio Bulando Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai waseyani.
Totong na morto na turang na itambay na kurang turang away kete na lawan sa buka turang te lebu na tulang serta kacuga na serta toka membelet na cikina buka turang na kelo bang bulu juga na juga buka turang mera raw na kelo bulu binang sakan na turang na keni tukei kapota langki na bikemo dito to sar na turang marama na ita mai na lobo di wikor lobo di cikino na kelo na kabi di vingkar rapin tau kila di maru buka libu sarro na ita hati na inanta na buku non rongot na seri ani bulu binaga kebuni na sa bole na siya machukumai na kabi di vingkar rapi endai sa sibi toko bekenda tolo na rosa bulu kabito na miniti kamo ni sange siya matikumai na kabi na ko kimi bang bulu tu ni kebuni kata ki turang ni obiso bang peni rokondipa baka bidi binang tu ni na buku na muni tau siya matumai na be kabi to sar chuka na bu tabat na muni vingkar rapi o baka chuka ndara kana kera baka tirolo mapia na biba luta ke le baka dorchiko arto lagu juga ni kino arto na tempat di pipa luta kilu tu sele na non tapuno lo mani vici apa talaki na kena ministry na masunga ministry arto tele apa juga di nabuno di pipa kantun taki so ati ko bucu mai na maximum me atau sar na pre release arto cukup makana medium na sigi binaka di kuah na minimum dona ka evita na ka ureda matai so na turanga nama pambimbi main nito yasa sungi ta kemikina era vingara era tuen puno ni pipa kantun taki keni kerua urete son turanga na maramar do vingara bitu non da mate di tu da rani redira o turu ini mat da reta na nunggu rantu ya na cucu turanga main bukin non da cucu nongon turanga tu na mosi dora kana kena na privilege soli tu weekend na tu vango e tau tumba nanga retira na verta dinda tua kanda ratamanta era fakatala itu bakalawar tu loma ni bole bebesu iyo bain na taun taku talo ya kela di ndabu benak na buku di be kwana tal liu taka juga na tambano ya no to tale juga ni ke na no ministry benaka rawarungen lutu selebiti ke rotuma ka bakatal ngaki na ndo talanga na kaureda sando na kana bulan ni ken reirai au mantanga e bida uredi lomea au sabangan konto no ken nambe kan ndo menta pangom baleta ya na kana ba kena ngauna modena kena ngauna kena veka to dokosar rabakata kabutu sabaka sabangu no tunga ni uredi ranga au ge bare tal tu so na post na Facebook waka me sanga la ka tal tu na kena vi wali na nonra post tu ngali bisa me itu membeli cir na tua kandar tadi na teman dar tuilom so sar tu sarai me pakai teman tengah na ken re wira da turang di bici wa mimbir na tunggo itau tumba abang go iya bator na tuilom ya ko ga sa mo dengan ken ngona ngunuai na kana na katodo ko sabangu na tegi todo ngai disiplin tu nambula anta redir anta kilabi na kasara na kenra re mbula ya so matanga weekend tangke reda baka me ton re opportunity me ndareta na bingkara ya me kuya ni bira na lubi lo pi palo tagi santu leta katunga na bi dabo bina na bi tal na bi tambanda ni wambote so na lutu baka risto na kena bi tampane so na dongol ko embe ngango balta ni ngani sanga i ambiu ta kemai mentare tanta sanga baka reda tu ni baka malu na kai baka durtu loma andon na nunggu itu kan indren resar sember ni ngol me Amerika au reda ni tu loma sa bolang andon na post ya andon kana nunggu na numi ko pale bu na ni rondo bi to kali tu rotale da tazingu rongoni bi au rabaka tal itu baka lawa ya oklan lebu kan da pai sei sa soe tangi baka turu ni mata no lang sere no tuku ni alo ke na non ra da redir tu mandanga na non ra venga rabitu na buku ni non rasa sanga taka tu mer biuta pate sona seren sing sudu vitara isona tuku ni alo da bo bila katala ngabirto na venga rabitu na vale vesu ve ko na maramal ke liu mis salote panapasa wata laki nirna bi osi todo rabing karabe ngonong go sa dingo yani bako sabore ta kacuk da bon bina kasama cuk mengo indua turang no bisa bako dengo pe di rokon diva
cukup talanga guturkan no visa sa hati ngutalanga mai sa ilusi ni tengke mai siar lagi non matu pale. Oke lah ni don raki ni mbula ya. Tapa ubi binaka ni rembulu binaka tini sona ka rabaka tala itu kina bakalau yang tantan do masu leki rambaleta wira lewe sarto kana matu pale. En ngono binaka ngo kala ni lele bikan tapa muria cukup na nroni peapa ni Methodist Church of Fiji o yan pipa lutaki arto paka torboli arto na masunga ministry karto borrungi en tambana lipia ya yan vital no weekend na ka ni vinga rabin ta sapa abdi binaka chuko en buku ni no to bito kani en ka binanga ni ko ke bosang ke se ngai sema mai na se buni ngauna kim sapa kan bulu tu ni bike muni ndo kana ker mana radio bulu ndo bata na ka binanga ni dai yalo binaka ke o se tu non to bito kani en ka bini vinga rabi dai eu pedi la no bono muni ndo ni vinga rabi o rosa bul kawal no miniti me vana kalo Beba kasar nga. Oni rai do tokongo. Akenai rai. Dua ngana rukuni buni kau. Dua beiran ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo Bagamadawa na toso ni ngauna. And bengara ni City Beni Raturla. Singa buglulu ni Simona Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Simona tinikantua and tinamniti may kiamo ni Maiviti. And Vito Koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bulandong Bata San Francisco mit Kauti Kanda Batamay. E na muna nga una na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan ni kila na dapat menda baka talutaka buka singi lutaka siya baka kapitak ni kakuni lo malenga sa tipin dono munua e rauni buka tingo ikimunyo waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matangali kaka na itibgina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonta bayi nga ni kinang gamure na kaka na buwa balangin me baka na steak gai baka loka tabi oka kena kozlo surua Tatni, gila ko pata na kaya na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E ro sarang ano direct message virto, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo dio tolo doon limono, se, o nga wali sarang alito miko may nanomota, e na dio maluma Billy Street, o yan e Santa Rosa, California. E raw talang ani rito ulit dilibata kayo na kaya mo katalawa sing lebo siya wang kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nongu chisu nongu banua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu we kemada we California. We mani ruane kawi kina tolu ene singlewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene Radio Bulando Vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Esengan dina ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kabaka mamanta taka tuna bengarabi o ia ke tuna kenda to kakana. Laika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kandau dren-dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento merto taladayani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwan dua ono toluba diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli ena kinagona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vituro Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan dua ono toluba diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka sumburi ni nanomu yaya. May nanonro to stoa kinanomu mati ni katumba. Ai, kemo do bakando tunga may witi. Sa baka matalaw na naman daw kobati. Sa lemo na kemo daw tindika na tinimbulu makau ng bisikete na rewa bata. Red cow, wupo! Dasako si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kinurnibono kinambele. Pai, karek. Daw buli-buli may we. Uy, doon sa ito ni Kila. Kito bulbuli nga may na maulimat. Toko nga ko Santa Rosa. May we? Na maulimat, wele. Doko na nonda business ng ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may volleyball na maolimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Sa weekend rusul kabana biniti me bana kaloko na radio Bulando Bata San Francisco na kabi binaga ni singa buke lulu ende ndai ko sa bare taka chiko. Lebu sar chiko de bito sa ki we keto merke orto wa bare taka chiko mai orto na kera tambana news networks lebu.
oso ndrigi sartungan na ve rara ni wanga buka watang laki na ve ngoni salili bongo merke be roto toka ni vasanga vulu na milion ni na ve toso ya gichiko na kabi ni kuwa men sena singa todo ni kuwa me topo chukani o yan sika di baka bidibina ka sena Thanksgiving o yan dona olonde kile levu ikuma merke singa talaga di kanataki yo ka bagare taka chuko ma turang kai mai rabele o bambulo chukani be maafu na tu iko mai UK mai London do bulo benaka benaka sabole buna siamo chuko mai bikemuni na turangan na marama oni bin karabi tu en mati bal bola tangani ke na buku talembangan ngito ni tukina ngito rakabi na bi club lele ni English Premier League be kemuni na dorbo ke na nomini ndui matu vale sabang bulo tu ni bikemuni sora la ko tungar le buli sa kontek tu en na be university lele mai pertania sabang bulo tu ni bikemuni na kabi bin karabi en tai bambul tal sunga bi meleki mbasang bola ke nomini matu vale bulo benaka en acute medical en CWM hospital bulo benaka tavale akan istawi mata meli ke na noni matu vale benaka sin lang kalimbium bulo benaka na ita meri si tamani benaka sa bulo na sama cuma na kai benaka ni kuwa wambulo talangan ni bonton wekan kundren re sarango renandi nguki suba ngaboka ni bulo benaka murum bulo benaka nam bulo benaka na bingkara bitok bi kendo to en city lebongo San Francisco ni bulo benaka sa kere simbolom biu binakan nantau siama tumai na ve kabi en nonto sel ke kambura ki benango turang ayanu skipa ni ule bula benaka watalang ki be mere sa turu ni bula ke meni tine nantau klani o maro sar bogale no rongo tanda seroya wakatalang ki be tai jerry mai botole mai nanti do bula benaka Leo Hodges bula benaka sa ba dolo chuko ano na pa sunia raitapa bula benaka sing mai Seattle do bula benaka mena Washington State kapag talaki na be turangkai ko bagare taka chiko ya be Filipo e kama Korea wage non ramato vale binaka ni sambulo binaka binaka sa siamo chiko mai San Rafael en eka bini bingarabi en tai tai bagano ni binaka talanga berton matay lawlawnggo be semi kasaivuna ni mbulo binaka kapag talaki na be staff ni Kokomo Private Island Resort o ya mai bikito mai New Zealand Waka nuni binaka tuyani be Rodney Tavola wambote ni siama sa tsungan ngonongo mai Seattle wabonga ke bakambati le Thanksgiving to Las Vegas o koe Paula Basu bulu binaka bakatalang kida be nei taesteri matalau ni sam bulu binaka hurbo siliva hewa mai Arizona bulu binaka brada au bambo tango na kango risi baka nuni binaka tuya di mai Tempe Arizona ke baka indonu ya baka tan kida be turakan ita William Mozam ni bulu binaka mena Washington State mai Seattle sabang nuni binaka tal tungai lebih kemuni gen muni matu vale binaka deka binaka di kopang bulu cuma tengah binu guna na bitsa bulu kadiwa velo drive mai kino ya malo mbula baka nuni binaka talangai di be antonu kusango Joe Tukana baka talang kida be cikina wacho ni korewaso kelamba di lebu cuma na bilio neka binaka ni kuwa bola to moko kere ndo na taro la ko chumingo kere chi koronio somo manda na taro ngo ndrongo ge taro mai lei di bulu benaka John Vonokula ke namu ni matu vale fals teri tu manu bulu benaka wakata laki na be Melita Andi mumbula ke nanu to tavale ngo na tal Jim Swinga mai serne ma Australia wakata laki na be Paulina Korobula mumbula Nak na siamo cuma nak kevin nak nikua na buni pai le memba me no mtelanga Moses Saukuru kata-kata tu na singa lio malu tu na tangi rosa ngabulu kawalu sar tu na degree na kata-kata na ngau nongo ka bakata lagi na poni chesi ambe mai lo toka belum nak turang tabulengu atiki ko bula tangi no ni matu vale den vale mai na stage 1 lu tua marika ke den baka nuni binaka na buku no ni sema toka mai na yakabi ni vingarabi entai ono kuci kenda manda mertu tala no manda norto na turanga kai na ngau nandibi ngon nandona ser makawa orto tala no takana orto ali mbutu ki somo ge na vi matangali rusi orto re maika orto re da maika kama ni mbuliki nandona ser ngo ka ata chunga ni ser ya na somo orto langa tabi kan orto na mata ser to toka na ngau nandibi kala leu weekend dar ni baka sama tagalesu na mata serenggo na kabi bin grab dai radio bulun do vata o roso bulun miniti me vana koloko na maga cuma ni sibina vana 3 miniti
Oyana dangono pata ke City Beni Raturala. Oyana tos ni ngauna da wo bina na divine group of companies ke na mauli mat na bugon to bitokoni. Na programo ya na kabine bin gravi and then. Boleh bina ka karua polosa dama mai Australia. Na kena kama kau sarabi kenda boy. Somo na koroni rosibula Isale andi mona numa Nanongu miuta nomu ni vanua Tau tongu e mai kasei kola wakaru Salame au nongu mula Yangi ale noa nanomu itowo Makala sana tamata kau toko Mai bakawuna nanomu ngongomo Peike muni narosini somo-somo Somo ngerei na yangomu Nau mai wakamosia nau tomu Niu nau raya ni kongai Tuwa somu e vinakave yau meu moku Yani wakaola o matamalumu Kemui raunan rau ni ulumu Aungi watuna temeni musumu Matamutu wakawuna tuna masini ulungu Isayati lala tolo lai-lai Tolo wakiso wakautoni manrai Kibina liwani konaurai Kiwiti komai suindua wakasui mirewai Isale yang ditalatoka Nanomui tomo na kena magosa Rene mai e nanomu ni loloma Au mai ora e nanomu ni vosa Ganti susu onomu marama Moma nanumia nanomu banga Namatamu sawa katumbu mbaga Mai makabunda tunanomu tarikana Isale ani mona numa Nanongu miuta nomu ni vanua Nau tomu e mai kasei kola wakaru Salame yau nongu mula Miwa somo merule sutale Au di watuna kena langi-langi Kekoni rai da botuna ya longule Anini se lolotoka e matani vale Ni mokuta Isale andi mona numa Nanongu miuta nomu ni vanua Nau tomu e mai kasei kola wakaru Salave yau nongu mula
taki. Serendali meni umai como turiki. Wasa-wasa batula wa mesokoti. Bakaboda wanga meu kasaraki. Nisabuki botu mai kotave uni. Sanitangi mavia ngoroya. Avesuki na kemuraka walenga. Sando mulo raki autunga. Hausaru inda mosita. Dalawa sa taki no muda kadaka. Waiero tambani ovisa. Naruvei kilai e na vola mata. Tini kami tumivula masau arua. Somos tabe uni e la mini. Kurani basu e bunga ko susumi. Navada kona tawan nuile lavi. Rokandamu bulan mosa mai sevi. Sanitangi mavia ngoroya. Avesuki na kemuraka walenga. Sando mulo raki autunga. Hausaru inda mosita. Sanitangi mavia ngoroya. Avesuki na kemuraka walenga. Sandau mulo raki autunga. Hausaru inda mosita. Sanitangi mavia ngoroya. Hausaru inda mosita. Sanitangi mavia ngoroya. Hausaru inda mosita. Radio Bulan Dovata me kau ti kenda vata mai. Mai San Francisco ki Burubura.
sema mai ngai wose yani.
Turun kena marama taro kena ngone lewan na itala no ni rosini ene ni bonu ya arto langa to matra mati lawan ile sakananta wana siriba ya na official music video ya artau ndra mata ko weekend na italo di serwa ya non rolangi ko laki na nuya ene kab de bin karabe tintai en radio bulon do mata ko sabare ta chuko na tonong legal kamen konta de bisimati wata ke siti beni raturla ene bukun do tale na non dai tagi tagi boka mata wa ya na toso ningauna anda bo de bin chuko na kamba de bin kana divine group of companies kabaka talaki na mauli mate ena buku non rupito ko diciko ena buku di program da dorongo da cika ena biya kabi ni buki lulu tau da kasara da sana rongo mata ne bide na tuku ni bi polongo o chatu sana kita mana ciko na nonto pa rongo ser me adobain na nonto program mo ena kabi na kaniko do yan rubina kana maraman na ita do samba di ba kusa ibe Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. maleka Gorsan badi kata-kata pinakasar tunga toboy simpang bakau. Gai wai dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini bagai singelebu. Kitu sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, kata lau baga singelebu se baga kabi, barau tegi tu baga manggo sanggai to toka na bono ni kana. Mai na menta tu ide ni ti, kena baga singelebu se baga kabi me bakana baga sekera. Na sui, ike tabu teke roro baga lolo keina vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamani bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala keloka na mataka, kina wala keloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Beba kasar nga. Paniray da tokongo na kenay ray-ray. Dua nga na rukuni buni kau. Dua bayran ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawan na toso ni ngauna. Ano bingarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti vay kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Simon na tinikantuwa na tinamniti vay kiamo ni Maiviti. Ano vayto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a radio buladong bata San Francisco. Met kauti kanda bata man. Boleh binaka tinay Matthew, misawa kuskusibe. Isa, ni pula binaka. O se vivi mandangko kina maulimat. Elay taka kina endona nito pakataka kana laylay. Yung layu kutaka baka totolo. Ni bernir to yave ani nabulangi. Oi, o dia baka sangga. Erto baka sangka telang ora to. Sarara sarna. Go enta so mga nakakana. Esen enta so manakena baka ngataki na olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimat, Valley Marua 5 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Waiter tarasarani kinanaba ni telefoni 125 Saiba, Vitutolu 5 Ene kena itugu matalalay. Dan rembeka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso-oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinuingaw-gawa. Nana mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Ruwa na bima manione na kabini bugu lulu be Kemando California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu be Kemando biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanta wata mai. JJ's Food Shack. Etigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi nan dalo si tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak bakaya loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya itigo talanga na nono to specials and the lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kaya na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Bila sa boleh berbito kadi juga nak kami dengan kerabat intai si bida pain tolu 6 minit yo ambul matakan di beson kanta rasang ke sama cuma na kami dengan kuna radio bulan do vata. Mena coach kenda vata tungaya ni merda bon ni le zapa. Non topi tocca da kai pina che ben gravi da pe della nuovo non ben gravi dona bekanta go bambulo chuko be dogo e lubu di chuko ba kai che re chuko men dona ser me na numikina di lady di bina ka lebu di na siamo chuko mai
lei mai moraga don buno kili butonggo en city level San Francisco bakatala kina pe seli low ke sale si mata itonga baka nuni bina ka tueni bikebuni en ka bina ka debin garab dinde pa nuni bina tala bi mose saukur don serve numi kina amini city beni kitukana en rabitaki kabo shop ndel na besi ke tuati mai namba kita rabitaki mai kanta bumbulo binaka waka nuni binaka en ka binaka ni bingarab dinde rone sesa Nita kere simbolo mbiu bata laki na bei sista tina yer kin rosa ambulo binaka nandu siamo cuk mena bia kabi to sar John Bonu waka nuni binaka tu ni bikemuni en kabi di bingarabi en dai baka nuni binaka tarngani ki na matu vale arto wa hore ta cuk mengo min don ser mertu no numikina en kabi binaka di bingarabi dai klani lele bora siamo cuk me vale ngono tal tunga di baka tim kena baka singlebu en bunga sar na bonua en nonta viti lomani baka nuni binaka Vai mari da lewa kuroi tamana gena matupal na kuroi tamana na kabri bing garab dintai nuga sa so sani numa sing lete betala kida be fulana vini saini takala seru ke na non ramatu vale benaka en eka benaka bing garabi dintai ya na lei don ser kere chukumai en eka benaka ni kosan rere yang musan na baka tangi tangamantangaya ni meron ni zengukin na son baka tataro na eka benaka ni ko meron na City Cruises Vedi que apakatalan kina be kai la uno dapa nrau siama tu mekina waka nuni binaga tu ni bikem nrau awasi ni ngona radio bulan do batane ka binaga ni puang
Io sentito sarana italo non ritorna turanga ramana kauna ulumatu beket ada kabde bing garabe dai di bosoti auto ombo raramba dauto ni dele se turra sibna pa ada tini kapana beniti sa waktu undi takalanga beket ada ngauna santundo no mendana rongota mande ni wasi ni ngauna katarava oya na toso ni ngauna ko sarinde ngwal da rongota mata tamba di lewe di noket nei turanga wagango siti beni ratura la na kabde bing garabe dai alwenaka ge wasi tu yani na non to bito kaningo ke na non to program ngo na ka vina ka dikua Ongo na toso ni ngauna kay City Veni Raturla and a veto koni ni Divine Group of Companies San Bruno Cavaba kay na maolimat. Na toso ni ngauna enda sa rumah ti Kongo enda indai. Sa raw weekend na ibure-bure ni bay matanggali tuku-tuku kedenga. Na leso ni bay ranang onebuli. Na bukan dindi ke weekend na indang kasetake. Na ituku-tuku makawa. Na ituku-tuku bukay bola tambu. Na ibu nau. Sa ibu ka madala ni ulutanga kedenga endangan rewa. Sa koto sarangay na mona libo-libo lalay na nonda talibo ni be kawyaki kasama itiki ni nondang bulat tuendainday
Ai, sa bakasarangain duan dinangan at tikiniangon ta sa bagay. Pagkenta ng gasi, kay ratalangan alalay. Sasanganin renre, ni kunen duan ay tukutuku, en da via kila ni sa toka nga en ang geteng-gete nilinganda. En di na ni sabi sa utakasar na iwaraw ni nondang bula, at takadaka, kay nabay maliway. E da sisangat tikumbeka nga ni kila taudo ko sara baga binaka na kena ibaga bagay ang ataki bagay alumatua, me bukea na nondang bula. E na madongo, sa tukuni may beya o may utala no at nakamanda na nondang bula, kay na kenray tukutuku e so na turanga, kay na marama bay rongo-rongo e na nonta panua, e na bay tambay ang baki sawat. E rasaya lian, meraba ka na numikinan, di raman ningwile babi. Usama ni bagan data kan itu na kenray tukutuku e na mona liba-liba, kaya ka e na baga sanggara. Kausana nung mameutik ibuman da beira na turang na talay sambale na tuilaw. Oratu se Joseph walalang balabu banaya liali sukuna. En dua na yaba, en asanga ni tanggusi raw bakan dua, en ay tukutuku ni bengaw na en nonda banua, en abuko ni nonda daw weekenda na kaway taukei, na nonda yalonganga en ang buda ni balu, na ibakatangende ni nonda buli, kina non rabeli utaki e na mata ni tu. E na alaba ni benga rabi kede udabuta ti Kongo. E rasenga walenga ni kilei kine na non da panua. E raboga rongo ibiti. Ke kenda na kawai tau kei kine beya sai bura-bura. E dina na yulutanga wea. Ko biti e na rukui ratu sukuna. Au na tobole me ulabeta dake walenga. E na non dangau nango e bida na tiki ni non rambula ki na kenrei tukutuku mei kuri ni kenrei tukutuku raramba sa kilai tu bei kenda indai. Ratu sukuna e lubenra nangone turanga ratu choni manrai wiwi maimbau ke andi litia na maopa na non raulu matua na turanga na tuina yau ratu tevi tau lui la kemba nai matai. Na isemanin rabo ka turanga ini buwale e ruanggo, may mbau, kay nabuwa ni reo may tumbo may lau. E raw laki bebo ngoniki na ko ratu sa lala, kay ratu sa kami sa samara, e nabukoy andilitia na maopa, na ulo matua, ni turanga na tuinayaw na ngaunawa, o ratu tebita ulo ilakemba, na nganenra na tuinayaw, na itubu-tubu turang ay ratu sa kamisesi. Ano itakan sa matataya? O ratu choni man rewiwi, elubay ratu mara kapayway, rasudu e na tinikawalu tinikalima, alubay ratu wimbureta, kay andi besada. Ratu choni man rewiwi, e abang ilesi-lesitiko, e natambadagabagay tauke, e na itutu baga roko tuira, e nangauna, at tigabubulikin na, o ratu sukuna. Ratu sukuna, e abuli saranga, abuain doon naturangan ng bolatangan e. E abuli o titalenga mayo koswote, nimbera ninga iduru kina Wairuku Indian School, e boleh kakibaileka may rakiraki. E kaya, sa kunde botu na nona huli may na sanora na nona buku yalo matua kay nakilaka. E kunde botu talaga kay na rayawa ni ratu choni man raywiwi na turangan na tamandra. E na nona sa sangat takabango matua me huli e na ibaga tangen dengan de saredake o ratu sukuna. Kasa sangat takan duon-duo bulinga na idola-dola bagay tan merongo. Isembera ni kilay kina e na biti kolonia na ngaunoya na si kolosibi ni buli torvake ka tigabuna may Wairuku. May Wairuku and there was a rani ki Wanganui College may New Zealand. Kabagambauta ni sebu ni ngone tauke me duru ki nandua na koroni buli bakaoya may New Zealand. Sala kito sabi nakasar na buli may Wanganui karamata takatalenga na korinibuli na rakabi
na be CCV Wasa Oratory, kambau chan beni telengaki na ni Korniwuli e nanggito na be batu. Era kaya, e turang ay tauke, linga-linga binaka. Nioti na non rabuli may New Zealandi, era ale sumay kibiti mera may duru kinadaka-daka mga mata ni tu koloni na ngaunoya. Era mani sa sangasara ki Whedon College may Oxford may balatangan ni mera laki sa sangat takakina non ray wala kuroy nilawa na BALLB. Karay sebuk kina ni tauke mera rawata na kuroy nilawa may Middle Temple. E nangauna ya katambote kina na matay ni walu lebu ni burabura. E arasa nga ni duru rawa kina na matay walu ni balatangan ni. Sama ni ngay takos o kina tay lebu ke Europe. Melaki duru rawa and a French Foreign Legion. Ratau ramay kina na idobi ko roy niya longganga ni mata ni tua barani na kwada gia. Kaya na kroy bagay walu dede renduando na mata ni tua barani kena mata ni tunggali na medal militer. Rama ni buetan kaya na iwalu may barani Ralesu may kibiti. Sa kamayabu na nonta banua na kenray tukutuko na ngonde turang alay-layngo. Anenrule sumayo ya, asa may bulito kakina, en nonda banua, katokaratiko kina na sulu bagatang, erakaya so, go na isebu ni sulu bagatang kamay bagayang atakibiti, sa rumbota tuendainday na Pasifika. Kaya na kinyoya na isebu ni sulu bagatang metauri wakibiti. Ia ananomi ni rakau tamay na isebu ni sulu bagatanga na italatala era bagatan belotu ibiti kaira na turangan ni tonga era salabata bolimay na tinikawalu tulus sa bulu bagadlatan. Dan ang gaya bagaray daman tanapon mo era usemakina na itukutukoy ruwa. Ia nanon rali sumaya na iwalu era sama ibing garabisara na bida na tamba na bagang matanitu kau kakina na tamba na bagay tauke kay na tamba na ninggele. Meadoba na tauyabu ni matambo sa ninggele maroroy ni tauke kay na matabay tarongi bonua. Buwain doon na baka-baka era nandaw na numitawa mundukina. Meadoba yung dainday. Na maroroy ni kendanggele may banganday taki bakalawa na tinikadiwa ba sa nga bulu kaya bana na Native Lands Trust Act kasi bulag ti kwendainday. Era baka kaya bunga may wala tambo ni kaway tauke. Kan duindoy kina na kawatamatay tauke yebiti ang dainday may weira na tauke ni Bebanua na besay burabura na baka takira na tauke may mereke. Weira na Aborigines may Australia na Maori may New Zealand. Kere bunga na tauke ni Banua na besay burabura sa heali na yawer tauke na. Yakobiti na rukui ratus kuna. Sarabikin na nanon rambulan ni Beliu takibugat turanga na kena iwala-walan to kai senga kina nang galing gadia senanumi koya bakata ki koya ya nabuku tito mbunia lomatua na bosota karatang balet takakina na besa ibiti merambutuka na kenda yala-yala ninggele kay nabakabaka na yalondina ni Solia senga ni Taura. Sandu-indui sarabalebu kay reso rabeliu takiendainday resebu nabunga na itutu ni Bengarabi kara indusin-dusi uwasibi ni Beliu taki. Enda baga binabinaka ni sabakali suyumay endua na singa enda bayambaki meron daw baga na numiki na may bakay liw sa tukiliw dabay kayang baletir karena daw na numitu na bay tambayang baki na bukun non rata-rata pa ang umatua so na buwan ni non rasasanga and sanggay baki lati ko yaningo na kaway tauke ebiti tungalala
Ninda sa di bati ko ening ko yung dua tala na senitiuri. Ang one turang ang balengo, rasul do na tinikawalu-walu sa ngabulo kawalu. Karang bale mati na wasa-wasa baga India, na milisiti mana Arcadia, na non relago-lago kimbalatangane, na tinikadiwal di masanga bulo kawalu. Rasa amaro roy toka na non rasaw tambu may tumbo, wala kata toka nga na non ray tigo ko na kaukilangi. Na koro tumbo, na yan mi anu buka turang ola kemba. Karaidan dono tiko yan na iduludur ni wangga mainan dawa. Bekinda bakira kataladira, ang ole ani kinayan mi anu turang. Au nangai wakuria talian. E senga dina ni kara rawa na daka waka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka katau dren-dren na tutu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni boli-boli. Rawa-rawa sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli ena kenagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ni kenalay waka sumburi ani nanomu yaya. May nanono to stoa kinanomu mati ni katumba. Dan rembeka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso pakadadaka. Sendrakin-drakin tembeka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki, may veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Ruwag na bima manyon na kabini buko lulu bay Kemundo e California, bima maninduwa na singilewo ni lotulewo bay Kemundo e Biti, and a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Hey, do ba ka totolo tiko? Do saya alam pala mo din na. Sa permantangan to buli-buli, gaya o tali to ni stoa. Tolako. Sini niya na sto ay wala ka tungang o maulimat. May binaka ni sa tukit sa ngaki na nakatungan reba, may paleta na nato ito ilalako. May binakasara nga. Wala yung muli roti karibateni kina. Dato birito na bisi nga nagkarimateni, said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas ang ilemo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba ka parang beka kina do na ni matubale, sinong do boli-boli nga baka matawa. Wala to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda un rendre na kunea. Tu raw talaga ni kota nom ni boli-boli ke baka ni tigo man na Marine se Sonoma County, kan rendre nom ni vila ko aki. Vitar tarani kina napa ni taliboni, 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kena tuku matay lalay. Mauli mata. 525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Nanonda viti, ke ngasini buli paulangereki. Rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotulevu, Kemundo e Amerika. Tini karuana kaloko ena singalevu ni baka romboka, Kemundo mai viti. Ena radio bulan tua bata, San Francisco me kauti kenda batama. Ena muna ngauna na levu ni nondo soso, enda sa sianga sarangan nikla na dabu menda baka talutaka buka singilevu taka siya baka ya kapitak. Neka kuni lo malenga. Sa tipin dono munua, erau ni buka dingo ikimunyo. Wayana JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na vei matanggali kaka na itibigina. Mebaka na karitoa, waraisi. Na lobo, palusami, na buwaka, na kaiwa soso, na dalo, na toa, na kukonda, bayangani ka ng gamure. Na kaka na buwabalang, mebaka na steak, gay bakay loka, tabio ka na kauslo, suruwa.
o tat ni ke lago patana kena pai nambani kei na manrai o ya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virtou giringa kina vitu sai vitu tolo dio tolo dondo limono se o nga ngole saranga le tomiko mena no mota e na dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California. E rawtalanga ni rotoli dilibota kana ne ke mukatalo washing le busa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani.
and the yoga. I'm a singer reporter. I will be time is right. I'm gonna tell you just to live that. I'm gonna to be blessed. I'll be my next of king. I'll give you my money, my whip and me. I saw my Cinderella. I will you bury me. I take my hand and enemy left forever loving me. How baby, how you doing? What's going on? You know what I'm saying? I sing you from about to back check. Put it, stone.
me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai gai wasea yani.
walang. Radio Bulan Dovata mekauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseani.
Santi sar saborita cuma yo le sebelah korbe kita ada kabin di bingkar abdi non rambula ke non remate satu sarang abi kebunin wekandra mai bicimbe ko ya na ya kabin di bingkar abdi tai lima tunu bikin ada keloko non tu sel ke kembur lagi bago bubale o ya radio bulun to banta San Francisco pedilo no no mulin tunu bingkar abi ge nama katal cunga mai o ya na rongo mai pal songo dan to ngona leka mai ngo ka bakatala kin o ni sibina lima na terus 10 meniti rong me pali songo otio ya anta nangai bakan amat na buku nonta program ya dia na woni ono ya na nunggu cisu nunggu benua orto na bingkara bitokina na song lutu bina kan New Methodist Christian Fellowship o bare ta chiko e bina singa orto wa bingkara bitok mai Winnipeg mai Canada ya na ngongo orto chiko na korturang lebu ke California ya mai Sacramento ka mapagari tagitonga en buku ni don kena bi bangandi tagi bikenda dan ngai rongo ta chuko ya en rongo me pali songo en eka bi nagani kuasa andura kan nunggu bo bi binaka en buku no muni wasia chuko non to bi tokan en eka bi nagani kuwa en non to selika kambura ki bo bu balongo en bono lebu merke en ke merke en state of California sena sano California en kena city of San Francisco no bunoa en te bimbulungo di chukina bo bale en eka bi nagani kuwa Doyan Robina kana maraman naita. Do samba di ba kusa-kusa ibe. Yandra naita. Kita sili katalo mande na Orange Lounge. Maleka.
Gorsan badi kata-kata pinakasar tunga toboy sembamba kau. Gai wai dala tu kinambata. Koe serengan kori, sono ngono santa pinakat serengan akenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini bagai singelebu. Kitu sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, kata lau bagai singelebu se bagai kabi, baru te itu bagai manggo sanggai to toka na bono ni kana. Mai na menta to ide ni ti, kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ike te muteke roro bagai lolo keina vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamani Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Dan rembeka na ngwala ni kibal nilo tero buko ni oso-oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula, kuwa ni lenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rungo na vima manione na kabini bugu lulu bei Kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. E tigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tigo talanga na nono specials and na lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bugatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa ibabitu tolo dio tolo dundu al limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ay, kemo to bakan daw tunga may biti. Sa baka matalaw na naman daw ko bati. Sa lemo na kemo daw tindika na tinimbulu Macau ng bisikete na rewa bata. Red cow, whoopoo! Dasa ko si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kinurnibono kinambele. Pai, correct. Daw buli-buli may we. Oi, doon sa ito ni Kila. Kito bulbuli nga may na maulimat. Toko nga ko Santa Rosa. May we? Na maulimat, wele. Daw ko na nanonda business ng ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may buli-buli na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Boleh berbito kali juga nak kabdi bengar rabin tintai anda boleh nak talan rabi kampani na boleh merke pamina kampani norto nangoni toke arto sa bito kun sar boleh bononto sala ke kambura ke binango kabi binak de bengar rabi tintai ya bagan ini binak kabi arto na mati lolon ne non ramatu vale dan rumah kita mumbula kemu rabola to mengo mumbula rebiro mumbula binaka baka nuni pinaka tuya ni bige mugen ni matubale pinang sa bole puna kenan do toko di cukup main radio bulun do bata baka nuni pinaka talanga pito ni naresia baka nuni pinaka tuya ni bige muni marida roko maloza ni bulu pinaka pinang sa bole puna pito kan cukup naka pinaka ni kuwa sengal ngode talanga kina be andora tabole ngungo onto semu tunga mena be ka pito ko sar mana Zion Shopping Center oya mai na Gold Town mai Tabua baka nuni pinakatal chungan ni bika menito tok sarling ni bingarabi ukila falena solo turanga memur pati lebu juga mukana roci juga be turanga tau baka nuni pinakatu ni bika menrau gena menrau bingarabi cuko en yakai pinakan ni bingarabi tai baka nuni pinakatalanga be yarto na mati lolo ni lempan takai malo meramayanu nak nanto siya mo tumain na biya kabi singlo de talang kirbe na itaran di tong ambaga lebu na puno ni bingarabi to kina na kabi na ni bingarabi ni nai no pambulo tal chunga ni be to na nogungas ni bulingko mer mata kimbikai mis bikai bulo benak kabi na na bito kan chukma ukla ni ngarabi tabi chukwa dan dola puno na be erengo na kabi na ni kuwa watalang kina na matu vale ne William ke sala resileka oya mai Seattle na Washington State baka nuni binaka tu ni bikemuni na ka binaka ku talangan ku keruango sama Chino nang sa boleh no bitokan na wasini ngonong ko ka senga ni ngule tabikina
o apa kan ini bina katalang abi kem to sar be elo no wang gambata sista bina pale usara na uste kima bina ngole ani le to koni kem tu na ngone bulioci mai na St. Joseph Secondary School en kena alumni merke ando tu na nom do fundraise toto kasar en na Singapore isa kim sama talau na lai pakangatakan na kakana pakarotaki no wini ponua na ken wini sambutu ve kemri to kasar na ngone lewa ni apulioci na kuripulingo au ambulo tal chingani pe Mrs. Morowitz ke kebetu to kasar na ken maramis wang gambata singal le betal ngakina pe kebetu to kasar pe marameanu kebetu to kasar do pinggir rabitok nambong di singa saba kan ini bina katu ya di bikin juga nabu di bakasama apa bulan cuma tengah di kampan di rosol mai biti apa talang kita be mami noma ke menito to kasar na pulio cena kab di pinggir rabi entai ya gona ser do na numito to juga ni kina do gai to so ada ke tokai St. Joseph Secondary School Koruindo Moy. Cici, Waimanur Road Sakiti
Radio Bulan Dua Vata Mekauti Kenda Vata Mai Mai San Francisco ki Burubura Sema Mai Ngai Waseayani. And
Jila mai se mai nambi au liva liva Jitau doko ke ina racing Lau nuale se wasamutia Tangi na se remindu warongo wakia Na vinderendere nambi au liva liva Jiwarongo ke busarabike Limona liva liva waselakinia Au lenga kwao kwebu vaya Na sosongo minila wala liva liva E todo ko kena i tukunzina Kambura ke wata kenzina Vingi riti na vadi variva Wa mata kunzina Na watoto ni ngau na ya konda ke sirin sa Wilike ne wakarau na buli na lot Duyandra Likuwa na susow Gulumi ang kata na biba buli di mele Bakia tola via avanti che via in tu burro baciso da vindere in tu che va dai sui soli buona via wanne mayata timbi na livo da como no puro so budo no mandu lai tu na calo tu divo matata tu mai tu Tu bakia tola via avanti che via in tu burro baciso da vindere in tu che va dai sui soli buona via wanne mayata timbi na livo da como no puro so budo no mandu lai tu na calo tu divo matata tu mai tu Radio Bulan Dua Vata Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura Sema mai ngai waseayani
Turangan ni tapi di sini asi weekend ada kabi debing garabat itai potoko weekend rosang bulu kaon menit me ono na keloko non tu sel ke kembura ki bawa wale radio bulan do mata ne kabi debing garabi teng teng pokon ni bina ka be melim bale na korbatu ne tani bulu bina saga baka talanga kina be la vetim bale suva Waka nui bina kana siama cukup mai waga mai New South Wales malo baka talanga kina be Turanga kila ito kan ya dan pola mata Simon Beach swimmer ni bulu benaka benaka bito kan ena ka benaka ni kuat di oi le ni bulu kemani waktu lagi nabi melim balen korbatu waka nui benaka dari serman dan rekener kere cukup mai di lady di ni bulu benaka kemani waktu lagi nabi dan dona kango George TJ ni bulu se benaka se boleh bito kan ni ena ekabi di bingkarabi ente intai nonto sel ke kemburaki waka bu bale en City Level San Francisco oyan radio mbula dua bata. Dona ser kere chukumai me da rongoda mata na kabi na kua ya tausan tal nota kamanta na tauni to toko no sorry. Mana sabotu logo gertunan rekena ser neides. E lutu tu weekend na kabi sa le mbongi tale wikito. Wo rosa ulu kelim miniti me ono na kanoko. So no sorry kena lasa
Sai soli soli nina sara mai nake Owa kalasuya nanonana numa Iranga utukuna Inda ubakaruru sekelengana wanga Ewe tumba marahu kasengana kena ua Ewa katauna Kekawetani nina malomana no buanga Senraki watanga
Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. Saboto weekend tini keruan na miniti me ono na kaloko radio bulando vata San Francisco na matenga di tugu-tugu weekend na kabi de grabe dintai pokok di nakategi cuma tanga na muni do bako cuma muni tugu-tugu weekend rongo bagi cuke ani en via kabi to ko sarmoni ti ke na bak rombuka. Ya, evolo ito kami don Losa USA Winter Ball. Nanorto Winter Ball Lilin All Scholars Association America. Kapag kita minggu save the date na pagkadur juga ni kerusa lu ketolu lisinga ni bulan Desember. Rusa lu ketolu ni bulan Desember ono dolu rusa lu ketolu kita unanggai baganti takatala na kene tugu-tugu mata ilalai. Veke muni na biokani nandona ngona leka-leka mayongo. Na kerunga di tugu-tugu na nomuni AGM kena break up party na Ex Correction Officers Association. May nanonda po nalaman na ubichingo na nomundo AGM kena break up party na Ex Correction Officers Association. May nanonda po nalaman na ubichingo na pagkadirtiko na koro turang o kaloko lebu. Kaloko lebu kila di toko boleh katsartongan na penuar daw wagaro taiki no erna mati valu wai no dabu na korbo turanga mai koloko lebu o ya na bogadur chuko na ikawalu ni singa ni bula on December na ikawalu ni singa ni bula on December tega butagi chuko na rua kina tolo koloko na AGM tolu kina tini kandu na koloko na nomuni kanabata ni ambaki na party and entertainment ngor na itukutuku mai buana nomuni presidendi peni rokon diva na eka binakani kuana nomuni boss ni ambaki bagata laki dan nomuni kana bata talanga baga ambaki kemudian ya vinkarabin don ngona en tambah tu to sarri bukan don taki non to puno lomani wici na bodo juga na korturanga kalau kolebu na ikatini keruan ni singa ni bosota ni kawol ni singa ni bulan Desember rono dolu rosanga bulu ketolu ruo kina tolu na AGM tolu kina tini kendua oya na party and entertainment na tugu-tugu sako ya mai buan presidenti peni rock diva na ya kabi di vinkarabi tengin tai sabo di binak tagi cukup na nonton bitokani ya bita na tugu-tugu rao cukup mai bikenta na kabi binak di vinkarabi tengin tai nonton selika kambura ki binak bago bubale oya na radio bulon doba ta klan zaba mena coach kenta wata cukup mai Senga dina ni kara rawan na daka waka keki ba ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi o ya ke tuna kenta to kakana leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau we kenta tuna senga tikunin driver se senga ni waka motoka kanda dren na tutu beto seki erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nomni boli rawa sara we tartarngayani na telefoni diwan 21 saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli ena kenangona totolo tutua Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namun di telefoni Viwan 21 saibarua erto ngarap talangan kenale baka sumburi ani nanomu yaya may nanondo to stoa kinanomu mate ni katumba. Den rembeka nangola ni kibal ni lote na bukuni oso pakadadaka. Sen kita beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rua vina bima manione na kabini buku lulu bei Kemando California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando biti. And a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanta vata mai. E na muna ngau na lewa ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talutaka buka singilu utaka siapa kaya kapitang neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikumuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matanggali kaka na itibgina mebaka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa balang mebaka na steak gay bakay loka tabioka kena kozlo surua o tatni
Kailangan ko patan na pai ng bani kay naman rai. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosa nga no direct message virto giring akin na bitu sa bitu tolo dio tolo don limono se o nga wala sar nga lito mi kumay na nomota e na dio maluma Billy Street. O yan e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibutakan na kaya mukatalo mo sing lebo sa mga kabi e may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda biti ke ngasini buli paulangereki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule be kemundo e Amerika tini karona kaloko ena singale buni baka romboka be kemundo mai viti ena radio mbula tua bata San Francisco me kauti kenda bata. Hey, do ba ka tolo tiko? Do saya lupa mo din na. Sa permantangan to buli-buli, gaya hotel ito ni stoa. Tolako. Sini niya ako na store, wala ka tungang ko malimat. May binaka ni sa tukit sa ngakin na nakatungan reba, may palitan na nato ito ilalako. May binakasar nga. Wala buli roti karimateni kina. Daw to birto na bisi nga nakarimateni, said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas ang lemo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba ka raw tubega kina do na ni matubale senong do boli nga baka matawa wali to mada kina mauli mata esa tu kede kina na yaya ni kakana ya ni ti kena bikala lai tale so kanda un rendre na kunia tu raw tala ni gota nom ni boli ke ba ni ti ko men na marin se Sonoma County kan rendre nom ni vila ba ki bitar tarani kina na bani taliboni 125 saiba bitu tolu 5 bitu na kene tuku matai lalai mauli mata Valima Rulima, Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Sabe que não derrubi o assim juga nunca ainda buta na bitan longon na ngauna na sere. Sa doutor nga son to. Pakai lala ba suri nunggu ngabo ka boka. Bata pa kani sabo lang dito mo nandito ka. No bitang ni sing lalo to sunan tangka boka. So ba ko sini naket lalo talaga. Nissan Bulabinaka. Sama mai ka wasean in a radio bulando mata San Francisco. Darungodi ang natulog kinabito na kloka na kama ni moniti kinaborobuka bay kemanda way Amerika. Dini kinaruan na kloka na singalevo ni Tusi di kinaborowai bay kemanda way biti. Radio bulando mata San Francisco. May kauti kanda vatamai.
ena bei taurelinga oi anda mata na dilani bula soe tambe take tuki turaki soe sisi sombu kinraimba soe tambe take tuki turaki soe sisi sombu kinraimba Kivita na ya damu ni ya wangu Zaiko dia na nangu salu
Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wose yani. Ngutu na
bakarua nambula au ndonuya meu bakale suya tale no murarawa limuna na utomo na nyelomo tatau na kabeao eu carona eu tongu meno mungana marau que eu le suba bakarua nambola awandonuya meu bakale suya tale no murarawa le tukana na utomo na yalomo tatau na kabeya meu corona e utongu meno mungana marau tabatale meu nakaya kanisa valetiau que eu matangi sekarawa que reamo bosotiau que eu le suba bakarua nambola awandonuya meu bakale suya tale no murarawa le tukana na utomo na yalomo tatau na kabeya meu corona e utongu meno mungana marau tabatale meu nakaya kanisa valetiau que eu matangi sekarawa que reamo bosotiau que eu le suba bakarua namula au ndonuya meu bakale suya tale no murarawa lembuna na utomo na yalomo tatau na kabeya eu carona eu tongu meno mungana marau eu carona eu tongu meno mungana marau 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 Yo santi sertura kina marama do kina pande lewa. Na kabi di bing grabe din taiki le suba bakarua tale na ngauna. Big Wheels Philemon in the K Simeone Roma. Kertona mate lau tu tok na makare na kabi di bing grabe din deu sareta. Sa sibito bekenta na ono no ruso lu keruna mediti ke talanga. Ono mente sana vita tau na ikina. Baleta mente sana bakar rongo lotu mente ani. Anta po binaga na sung lotu benaka na New Methodist Christian Fellowship. Arto tu bakar tu merto na dua tale na vimaman ya wa bangatan ni non reto na bimbolongo tu cukup bekenta da kabi na ni kuwa. Apakah ni binaga tu ani we komunito to sar le sung lotu. We tal ngas sabi tu panga gen namun ni matu pale. Bakal laki na wer ken kasilebu ken rendini kasilebu. Erto na ito kani rangole pata cukup mai bicara cukup mai Winnipeg na vida na singa sar cukup mai Sacramento ngo
Duangan ngol kalakan gorto na ngol mai San Rafael ma indo talakira na lutu banta ni sember nirto na ngol tala ni viti en don Canada USA mini conference bodur toka en ngau nasar ngaungo ya nanu kusari pakamoti matangani be ni kumpalen roko patalaki na be anu saminriso baka nuni bilang tu ni bikemuni apatala kini biturang anu bisa baga dengu anu itagi na totoko chukana kena semaji chukana namu ni matu pala kena program go na ka benanga di kuape ni rogundiba baka nuni binaka bikemuni na le ni matu pale ma wele kutu mai lami we adur seru kasar binaka bale bunando siam tu mene biaka bito kasar baka tala kini be Rusia ti nanda ku itabuki mumbula binaka na siam chukana ka benanga di kua di baka nuni binaka ka baka talaki na be marama kai bal sorose ke kemuni to ko sar turanga marama derbu ke ngone lewa baka nuni binaka talangani be atinai erik na ka binaka ko Sacramento anu takin ni na maro tagi chukuna be ngarabi tabi en boni singa en ka binaka ko to sana baka rupa mata en no to lutu dan to ngon lakla mengongo no ko ser ni vamo ni kini be kemuni to ko sar oni ndo pata chukmen radio mbulo ndo banta ni tagina maro chukuna mbulo gena matu vale alolo ma baka bimbi sarto ni bikemuni na kabi nangani ko tono kemi soto tal na kabi ni mata kama to ngau na o pedila no bono boni to ni bingarabi ni ka kuni ngol tani o tino ko ser baka motin ko andana rong lo to yani na kabi nangani ko Ludiao, liuna no malesu, nangauna koya. Erui tale, otumai, nalasa kerega. Tu tau dua tu, tau nalumiau. Isa kelewa nembula moni mai tau ke diau tangila o me vole katiko ngabe kemuni awakila una moni mai tau ke diau Mosita tu na kamida ni no muy bacarao Nandrevalo meu
kaloloma taki kau toro lagi au tamusuki no bumbula ena mosi ni no mui bakarau nui taka nikona laki kune marau kina mula kodini taka odino mumbiutiau tangirango meu vole katikona bekemuni awakila una moni mai taukenia mosita tu na kamida ni no muy bakarau nganrevalo meu tu berina que muy serau nganrevalo meu tu berina que muy serau la valemos. Ladies and gentlemen. Nongu Chisu Nongu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Bulandovata San Francisco me County Kenda Vatamai. God is in His Word. His Word is God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Whenever you believe in the Word of God, you are believing in God Himself. He is the Word. Hallelujah. Haleluya, so weekenda vokalubutiko, so weekenda etandrechiko, so weekenda etabututiko, so weekenda ndrendretiko, so weekenda ndrengatitiko nebanda, so weekenda ndrengatitiko nebanda, so weekenda datubakan dutu na loman non toso, so weekenda ndamenga bagalelewan tusi, so weekenda na baga and complain bango, how we are coming and stop it. There is a great awakening coming. There is a great opening that is coming. It's about time that you get prepared because talking to the God is real. Lago matakina kaloe kandina. Menda bibi takana no da kaloni no da manua menda mai sera kamaila mata mai sera takana no da vina kanisando donu esando donu kochi oma sabe sana. Menda bibi takana no da kaloni no da manua menda mai sera kamaila mata mai sera takana no da vina
those of you who just want to sit in the open space, it's up to you. Because I tell you, if we share millions, dollars and silver or gold from stay around, amen? If we have diamond or silver, I tell you, you will not sit comfortably by you sitting. Like those that seek him must believe. Kembali ko na tok chike nga. Wasaban nito may dak. Amen. Comfortable. Sit there waiting to grab thing that comes. I share, it's not from. It's like watering your garden. Flowers. And tonight, the word of God comes from him, from the hallelujah. From the throne. Now, are you ready to receive the water? Let's try. Or our parents go to our grandfather. Who will name our child? This boy, 800 years. 100, 200, 300, 400, 600, 800. He was. His name, number one, Wonderful. When you walk with Jesus, Mr. Wonderful. In his name is the teacher. His name is Wonderful. The counselor. 800. And the Jewish people, for the background, they will name a person of what they want that person to become. Begitu tahu kita berkaitan ni sada kau. Kule sone buli kisuba. Inoke chiko ilo toka. Got to put power in this name. So when you say Jesus, eliminate that to through chuloma. Where you get to and a kai that come again. The moment into Kadar, the 2000. Na makana itu kinuamu. Na itau keniwal ni kana mai teperia. Ngone sanga kina man rage multiply na 5 loaves of bread and 2 fish. I call him the fisherman in Gennesaret. Nandaung wali may Gennesareti. Lord, we have fished all night and we caught nothing. Do it again. Do it again. Same fisherman, same boat, same lake, same net. Because of him, they fish all night. He just stand at the shore. Peter, come on, do it again. We've been fishing all night and caught nothing. So for your the name that is above every name. Hallelujah. I'm talking to somebody in the yellow marquee. Make some noise tonight because your God is doing something. I'm not here to please anyone. I'm here to tell you about the God that we serve. 21 years. When I shouted
Tukuna Park, people say that man is crazy. He's out of his mind. Out of my mind. Philippians chapter 2, the Bible says, you must liken the mind of Christ. Kuni makabitsi takichisuti ko. Fiji, 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 Fiji. We call our name Fiji. Nanuma is not a Fiji. In the village of but the Bethlehem. It's the Tongan. So when you serve him, worship him in truth and in spirit. Oh, hallelujah. Slap your neighbor and tell your neighbor, don't Fijianize my God. My God is international, universal. I was really blessed when countries display. It shows that you are opening your mind that Jesus is not only belong to Fijians. Hallelujah. Praise the Lord. He's a God of Indians. He's a God of Asian, the Russian, the Mongolian, the Ukrainian, the Polish, the German. He's not only international, he's universal. He's a God of the earth, of Pluto, of Satan. He's a God of the sun and the God of the moon and the God of trillion stars. He travels from galaxy to galaxy to galaxy because he is a universal God. Of course, he created heaven and earth by the power of his word. Amen. Amen. Let us give a mighty hand clap to the Lord tonight. Because tonight, I feel different when I walk up here. I feel that God will manifest his power into somebody's life. When you receive him tonight, wherever you are, there's one guy, there's one boy, there's one youth standing far. E tiko na nona tanga e sani matau e sona e kumu ni marijuana. Ni kua na dhorobuya na solimula. Amen. Amen. E soara mai vi torilinga tiko mono muto. Ni kua era una solimula. Some people are watching from their television station at home. Changing from one channel to one channel, one channel to one channel, and when they come to channel 4, my TV, nandobu pak, they freeze to ikanalinga. I remember in the early days of Bulai FM, Chokatamangio was sitting with us tonight. Somebody called from Tamabu area. Cho, of Takamanda Nebuna Guala Chumenguri. Tuno Cho. Kaya makanga ako sinibia ronga da of takan mo richo siya may of takan maker. Kau ko tsukatama of takan nga may no richo rorosa. Au sindro ni of takan no richo of takan maker. Hemani ebia of takan kay freeze na lingana. Ebia presta kana off. Ebia presta kana switch kay sinawa. E do na ka tara na lingana because the Lord want to save him. Don't touch that remote. Leave it on because it's a servant to your family. Amen. 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 Turn to your neighbor and tell your neighbor, are you ready? Tell the other neighbor, are you ready? Just by your sitting, you are telling me you are not ready. Either you already break and your stomach is full, you just can't wait to go back to finish your noodle. Leave that noodle alone. Just bring a big stomach and no temor. Wait on the word of the Lord to give you the spiritual manna tonight. The spiritual manna. Do you know when you receive the word of God, it's like a manna?
when they were asking for meat and God sent the manna. And they said, what's this? The manna means, what is this? Because God will supply to you the things that you need, not the things that you want. So get ready for God to send you His miracle, the opportunity, the blessings, and the healing into your body. Tonight, kaya kina no mulenga, kaya longa kuni kami ndo denga kilatan no mulenga. Turn to your neighbor and said, I know my problem. And today I'm telling my problem, leave me right now, right now, right now, right now. I'm in the presence of God Almighty. Poverty, leave me. Adultery, leave me. Lies and stealing, leave me. You are trespassing. How dare you trespass? No, you allow them to come in. Amen. Now the story in the Bible is in Genesis chapter 22. A wonderful story about Abraham. And the title tonight, Our God is Faithful. Nothing is too difficult for Him to do. Nakalaw yalondina. In the offset or introduction, when Abram was 75 in the land of Babylon, God spoke to him. Abram, get out of your nation or get out of your country. Leave your people and leave your father's house. Go to a place that I'll send you to worship me. He was 75. Shout tonight, 75. Anybody 75 tonight? 76, 77, 78? To walk from Babylon to Jerusalem. But because of the willing heart of Abram, the Bible says, and Abram stood and went. Every time you want the word of God to perform miracle in your life, get out of your comfort zone. Get away from the people that are influencing you. And get out from your father's house, which is your tradition in your culture, the things that you love to do. A lot of people know the truth, but for you to sever, for you to cut off. Sinuray na tumatol tu puno ni nakadaka. E koro mga biti sinuray. Waso sa dai tu dake. La say tumba mga bitalia. Tarala ke na bin rotaki sa sinda karawa. Hemeni. Hunde tiko nana una li tuku tuku betata. Ke tavo ina tamatongo me hunde no. These are all lies. The spirit of lies and the spirit of lust. Amen. Nan bu kemenrawa solia. Saringunu binakandina. It's not about the boo, it's about the one that gives the boo. So when you listen to songs, those songs was created or put together by somebody's spirit. That's why you need to hear the gospel and the word of God. Because in so many places, the worldly song is just full of worldly lust. And the spirit of the singer will jump onto you. Amen. That's very deep, eh? Warongo da tuga sona seri. Sa wakasisila na kene rongo na kene mbuli. Balta na spirit ka mbuli kina. Amen. So be careful. The Bible says, Abram, get out. Lakotani. May nanomu banua. Biutira. Nawe kamu. Biuta na wali tamamu. One, get out. Two, live. I was preaching in Wagga Wagga to our Fijian friends that they went for neck. You can be in Wagga Wagga in New South Wales. Yes, tu binakasartunga ko lau ko tailebu. You are out of Fiji, but Fiji is not out of you.
You can be in the church, but the world is not out of you as yet. Totoka na uniformu, totoka na meke, totoka na items. Emani. Okay, minima kuni badi leba kuni. Somebody let you go. Eruoti ko na le, nduanga na leba, ndua na lebe. Kuni ko leba. Allow the word of God to come straight into bullseye between your eyes on your forehead. Between your eyes on your forehead. If the word of God is not hitting you from Sunday or from Monday or from yesterday, get into a position for the word of God to shoot directly to you. Because the word of God is a lamp to my feet and a light to my path. Amen. 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 Yeah. Toso tiko na numutimi ko kaila tiko wala ka niskoa o wala ka tiko ni talaberu abamu ngona nga suko mai kina matinta mi subutale ngona mali atek kina o toso take entambira ndambe mandaira ketu sarang kita tiko na satu tiko marist under 18 wata kay natambua amen satu da kina tamata ketu santa betonga satu da kay liu tu da kamay Tuna verbo dame mandaira. Then uwe ko alusi chiko ni timigori. And I didn't say that, but sometimes ni salus chiko ni tiba ko sambur boris totolo. Ngaila ko may na Coke, Sprite, Fanta, tosolebi manda, guti melusi chiko tosolebi manda. Amen. And if your team is winning, sa kailangan may, mendo na koki ka, sandu siya kababi Italia. When you come in the presence of God, baka sambu tagigo. When you hear the word of God, come out from your seat, stand up, because the level of your response is the level of sticking. I will say that again. Na level nga ni no mu appreciate ka na no mu domona se kaila ba kana katumay na level ni kena dodom babigo. Amen. Buki bigo to sa morida, madi sama abi na kasar tunga mo isulu e sanga ni bokal ko sanga ni konduri dake, sanga ni ko mga binaka. The Bible says, get out. Leave your people and leave your father's house. It was not easy. Because human being, we have these three things as a foundation of our life. Non darubanua, kuira na wekanda, kena bono ko molay kina. Iyo? But the very thing, this message here is right opposite or against what we treasure the most. But I'm not preaching there. I'm just taking us back there so you understand what this man went through. That God is faithful. 75 years he left Babylon. The Bible says God spoke to him so many times. Your descendants will be like stars in the sky and the sand on the beach. At the moment, he's 75 and have no children. Our God is faithful. I don't care. You've been praying for 75 years. You've been fasting for 10 years, 15 years, 7 months or 7 years. Whatever number that you put there, it does not take away the faithfulness of God. Hallelujah. When he arrived to that place, he was 100. So 100 minus 75 equals 25 years in the desert. 25 years for those soldiers and policemen that they've been to the Middle East. The condition, the weather, the atmosphere will be very rude to a 75-year-old man. Amen. Salain doon ang raunembak. Hallelujah. Kami ka na able to fast forward the story
sa bakila ko Sarah na wati prama isambukete. And she was 85. Abram was 100. According sa nabunuay lelebuti ko na sukulot. Gay 5 sa 5 kalima, sa 5 kalima, sa taon renre na makalubeni. Na system imbita na kalaw, meramaraw takaw ramaraman ng bula sabo. And the 2 angels cross again, disguising as they just visitors walk along, but they were angels of the Lord. Abram stopped them. And while they giving water, and he asked Sarah, he gave the cake. While they were having the cake, can you just make one tarakari me? Good one. And he gave it. And they said, Abram, like this next year, you'll be carrying your son. Then he realized, oh, they are not visitors. They are not guests. They were angels of the Lord. Rongoda tumewuni marama may balikuro. Sarah, why are you laughing? No, I'm not. You are laughing. You know, sometimes God's promise to you, people will laugh. People will make fool of you. Because the promises of God is always above and beyond your human understanding. When we were told, Randin is there, our children, when we were told, this church will grow like a mushroom. Mushroom. 20 people, Salvation Army all in Matintar, or we go to Macambo, or maybe Toka Resort. 20 people, 25 people, and the Lord said it will grow like a mushroom. Your youth will march over the town and the cities of Fiji in thousands. You know, sometimes when God promises or speak the future to you, you will laugh. You will not believe. And I take off my hat for Abraham because he stuck to the vision. He believed on what God said, that your descendants will be like stars in the sky and like a grain of sand in beach. Hallelujah. Because Sarah, I thank the Lord for the organizers of a men's bowl. Of the men, they went to watch the movie today. Amen. I thank the Lord for that movie. The movie that I'm preaching right now. Hallelujah. According to the Bible, then Sarah asked Abram, I have a lot of concubine. I will give you one woman so you can sleep with her. Because every time he sees Abraham praying and praying and praying and praying and praying, when will this son of theirs come? So Sarah and Abraham agree to shortcut. You know, your method and my method, our method will not work. We must have patience for what God said. It may take 10 years. It may take 50 years. They were in Egypt, and everybody passed on to somebody. For 400 years, there will be a deliverer who will take us out of Egypt to the promised land. It took them 400 years. Because he's a faithful God. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. You want strength? You want power? Wait on the Lord. Wait on the Lord. Because Sarah and the husband agree. They agree for Abraham